Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndi buze guhera kuri izi ntwaro rutura, intwaro kabombo, intwaro karahabutaka, igisirikare cya leta ya Congo FARDC kiri guhabwa, ndetse n'intwaro za burende zo kwifashisha guhangana n'uyu mutwe wa M23. Izi ntwaro za burende zifite ubuhe bushobozi, nizo mu buhe bwoko? Ese FARDC kuba izakiriye izazikoresha zite ku rugamba? Kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo magingo aya ngaya yarahiriye kwirukana M23 mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu, akisubiza ino mijyi ikomeye cyane hano mu burasirazuba bwa Congo, utibagiwe n'umujyi wa Bunagana. Ibintu birakomeye cyane, ndaza kubwira icyo Tshisekedi azaniye zino burende, kuko magingo aya ngaya ni burende zibarirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Kaseri ya kabiri zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze ku cyambu cya Matidi cyangwa Matadi giherereye mu ntara ya Congo Central. Ahangaha rero ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese zatumijwe hehe? Ese zaturutse mu kihe gihugu? Ibi byose ndabigufitiye kugira ngo nkubwire n'uburemere bw'izi ntwaro rutura karahabutaka. Ibi bya burende rero FARDC yibitseho, ese bifite ubuhe bushobozi? Birasa mu yihe ntera? Ese bifite uwuhe mwihariko? Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse hari n'icyo M23 nayo yatangiye gutegura mu guhangana n'izi ntwaro ziremereye cyane FARDC yamaze kuba imanura. Si ibyo gusa ndibuze kukubwira, ndakubwira uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kwa Tshisekedi i Kinshasa, tayari yamaze kugerayo. Ni amakuru avuga ko rero Muhoozi yagiye kuganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Operation Shuja. Ni ingabo za Uganda zihuriramo n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu guhangana n'umutwe w'iterabwoba ADF NALU. Ariko hari andi makuru avuga ko Muhoozi yaba agiye kuganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku buryo bwo kurinda umupaka w'ibihugu byombi. Ibi byose nabyo ndaje mbikubwire, ndetse nkubwire n'ikiri kugenza Muhoozi hariya i Kinshasa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. Intare za Sarambwe zongeye guhura n'akaga gakomeye cyane hafi ya centre ya Minembwe, neza magingo ahongeye guturika intwaro ziremereye cyane. Rero amakuru aravuga ko mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe rero ngo hongeye kugaba ibitero biremereye cyane, ndetse hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane. Amakuru rero aravuga ko mu gitondo cyo kuri tariki ya 21 Kamena 2025 aribwo habyutse humvikana intwaro ziremereye cyane. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse ingabo za leta ya Congo FARDC n'abazalendo n'aba FDLR babyutse batera umutwe wa M23 na twirwaneho. Ndakubwira rezilita zivuye muri iyi mirwano ndetse n'ibyavuye muri iyi mirwano. Ese ni bande bahasize ubuzima? Ese byagenze gute? Ndaza kandi kuva aho ngaho nkubwire ko magingo aya ngaya imyiteguro irimbanyije, ndetse umugambi wamaze kunozwa. SADC igomba gutaha yose ikava hano mu burasirazuba bwa Congo, ndetse no ku munsi w'ejo hacyuwe andi makamyo 31 y'ibikoresho bya SAMI DRC binyujijwe ku butaka bw'u Rwanda bigeze icatu muri Tanzania. Ese ikiri kwibaza, SADC yaba igicyura ibikoresho cyangwa hari n'ibya FARDC yaba iri gucyura, cyangwa hari n'ibindi yaba iri kwiba hano mu burasirazuba bwa Congo birimo amabuye y'agaciro basahuye mu bice bitandukanye. Ndakubwira amakuru yose uko ibintu byifashe kuri SADC. Ndaza no kwambuka hakurya y'inyanja ngari nkubwira uko byifashe Iran na Israel. Umuriro ukomeje kwaka mu buryo buteye ubwoba. Iran yongeye kugaba ibitero simusiga kuri Israel, binangiza ibikorwa remezo bikomeye cyane bya Israel hariya mu murwa mukuru i Tel Aviv. 5 kuri 5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Mbere yuko nerekeza ku ruzinduko rwa Muhoozi kwa Tshisekedi, reka manze nkubwire ko FARDC iri guhabwa burende zo kuyifasha guhangana na M23. Ni ikinyamakuru Africa Intelligence cyavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwakira imodoka za burende zirenga 100 zo
ziri kuva muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni sosiyete yitwa International Gold Group cyangwa IGG yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nk'uko izi modoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu zatangiye gushyikirizwa imitwe y'ingabo zitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo izihanganye n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga ngo ni FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo. Ndetse magingo yangaya Africa Intelligence ikomeza itubwira ko mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa Gicurasi nibwo burendezi barirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Kaseri ya kabiri zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyujijwe ku cyambu cya Matidi giherereye mu ntara ya Kongo Centre. Izibarirwa rero mu 10 muri zo ngo zahise zoherezwa byihuse i Lubumbashi ho mu ntara ya Katanga, zihabwa abasirikare bo mu mutwe urinda perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ababarizwa rero mu kigo cya gisirikare giherereye ahitwa Ikimbembe, aha ni muri Lubumbashi. Izi burende kandi byitezwe ko zigomba kwagura umubare w'imodoka za regiment ya 13 y'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ziwifashisha rero zifashisha izi modoka z'intambara zisanzwe ziziho kudatoborwa n'amasasu. Ingabo zahawe izi burende kandi nizo zisanzwe zicunga igice cya Katanga muri iyi minsi gikomeje kurangwamo ubwiyongere bw'umutekano muke kubera imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai, Batata ndetse n'indi itandukanye. Aha muri Katanga rero hamaze igihe hanumvikana imirwano ikomeye cyane, ndetse yanafashe indi ntera ubwo iyi mitwe yari ihanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Ndetse ikinyamakuru gikomeje kitubwira ko kugeza ubu ngubu impamvu nyamukuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze izi burende muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ukugira ngo bongere imbaraga ingabo zabo mu guhangana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho uyu mutwe uri kugenzura ibice bitandukanye birimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. FARDC yakiriye ibifaru bya mbere bya Kaseri ya kabiri muri Mutarama uyu mwaka, nibwo bari bakiriye ibifaru byinshi cyane bya Kaseri ya kabiri. Kuri iyi nshuro bongeye kwakira burende zibarirwa muri 30, ndetse hari n'amakuru avuga ko izindi burende byitezwe ko zigomba kugera i Lubumbashi mu gihe kitarambiranye. Magingo yangaya rero ibifaru bibarirwa muri 50 mu byo nibyo byahise byoherezwa muri Kasai ndetse na Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo, utibagiwe na Kindu ndetse mu ntara ya Shopo naho na Maniema. Ibi rero ngo biri mu rwego rwo kongerera ubushobozi ingabo za leta, bari kugura intwaro zikaze, ibibunda karahabutaka ndetse n'ibitwaro byo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23 ukomeze gufata ibice byinshi. Kugeza ubu rero M23 ikaba iri kugera amajanja teritwari ya Uvira nta gihindutse mu gihe kitarambiranye. No teritwari iraza kuvamo kuko ama operation ya nyuma M23 iri kuyakorera ahitwa mu Bijabo. Rero mu Gushyingo 2022 na kane murambabarira nibwo leta ya Kongo yasinyanye na sosiyete ya International Gold Group cyangwa IGG amasezerano yerekeye kuyigurisha izi ntwaro za burende ndetse n'ibi bifaru. Muri aya masezerano rero azageza mu mwaka wa 2026, aho impande zombi ndavuga leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zumvikanye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kwishyura miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika zizahabwa nyine cyangwa zizagura izi ntwaro za burende zibarirwa mu 160 zo mu bwoko bwa Kaseri ya kabiri, ziriho imbunda zo mu bwoko bwa Konde 20 mm ndetse na mitrailleuses de 12.7 mm. Rero izi mbunda ziri kuri izi burende nazo zizwiho kuba ngo zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero byinshi cyane. Magingo yangaya rero uko izi burende zo mu bwoko bwa Kaseri ya kabiri zikora, Kaseri ya kabiri no kuvuga ngo magingo yangaya nyine ni burende zifite ubushobozi bwo kuba zarasa mu birometero byinshi kandi zigahangana n'ibihe kandi zikaba zidakangwa n'ubunyerere, ndetse zifite icyo bita GPS zifasha gukontorora izi mbunda ziba ziziriho cyangwa zizishamikiyeho, ndetse zifite n'ubushobozi bundi bwo kurasa mu birometero byinshi kandi zikareba mu birindiro by'umwanzi mu buryo bukomeye cyane. Magingo yanga rero FARDC navuga ko yungutse ibitwaro bikaze
bihagaze kuko harakibazwa niba hazaboneka ababikoresha, kuko twagiye tubona indege nyinshi z'intambara FARDC zinanira kuzikoresha, M23 bikarangira izirashe mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC igikeneye amahugurwa ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Reka munyemerere mve kuri izi ntwaro zikaze nerekeze ku ruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hariya i Kinshasa. Ni uruzinduko rw'akazi ari kugirira i Kinshasa, yarutangiye kuwa gatanu tariki 20/12/2025 ubwo General Muhoozi Kainerugaba yasesekaraga i Kinshasa. Ni amakuru avuga ko uruzinduko rwe rugamije gusuzuma imigendekere y'ibikorwa by'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bafatanyemo n'igisirikare cya Uganda UPDF muri Operation Shujaa. Ni operation iri mu rwego rwo kurandura umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi bikorwa ingabo z'ibihugu byombi zirimo kuva mu Gushyingo 2021. Kuva Operation Shujaa yatangira, igisirikare cya Uganda UPDF cyakunze kwigamba kwicira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri abarwanyi benshi ba ADF NALU, barimo n'abari abayobozi bakuru b'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Iyi ADF kandi icyakora kiracyakomeje kwica abaturage benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sosiyete sivile muri aka gace ka Mungure Jipa ndetse na Njia Panda muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Baheruka gutangaza ko umwaka ushize ADF yishe abantu 1500 bo muri no teritwari ya Lubero. Amakuru kandi aravuga ko uruzinduko rwa General Muhoozi i Kinshasa rugamije gucubya umwuka mubi wagiye ututumba hagati ya Kampala na Kigali kubera ubutumwa yagiye yandika ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter. Mu bihe bitandukanye uyu Muhoozi yagiye yandika kuri X yahoze yitwa Twitter ubutumwa bwerekeye ko ashyigikiye cyangwa bugaragaza ko ashyigikiye umutwe wa M23 mu ntambara bahanganyemo na FARDC. Ibi byagiye birakaza Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugeza ku rwego ahamagaza ambasaderi wa Uganda ngo atange ubusobanuro burambuye. Byitezwe ko Muhoozi Kainerugaba agomba guhura n'abayobozi batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse muri ambabare za Kongo Lieutenant General Julius Banza Mwilabwe, ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaherukaga gutangaza ko azagenderera iki gihugu cya Kongo General Muhoozi mu minsi ishize. Nibikomeje kugenda rero bigaragaza ko Muhoozi ashaka kugira ngo yongere gucubya umutekano muke uri hagati y'ibihugu byombi, nyuma y'amagambo yagiye atangaza menshi ndetse yababaje ubutegetsi bwa Kinshasa. Nambutse kandi namanutse muri Kivu y'Amajyepfo ku kibuga cy'Imirwano. Ingabo z'u Burundi zazindutse zigaba ibitero mu nkengero za centre ya Minembwe mu birindiro bya M23 na Twirwaneho. Ni ibitero byatangiye ejo kuwa gatanu. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi babigabye mu Banyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo mu burengerazuba bwa komini ya Minembwe mu burasirazuba bwayo. Uyu munsi rero bongeye kuhagaba ibitero mu nkengero zino centre ya Minembwe ndetse binangiza ibikorwa remezo by'abaturage. Amakuru atugera haravuga ko ibi bitero ingabo za leta ya Congo FARDC babigabye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 21/2025 babigaba ahitwa Viatori, ahazwe rero nko kwa Nyaruhinga. Ndetse banabigabye ahitwa Mwirango, kuko iri rango ryitegeye neza igice cya Gakenge ndetse n'ahitwa Buhindigira n'ahitwa Miko. Rero amakuru aravuga ko muri Nyaruhinga ngo hari kubera imirwano ikomeye cyane, kuko Mai Mai ifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'iza leta ya Kongo n'abazalendo n'aba FDLR nibo bahateye baturutse mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi, cyane cyane mu murwa mukuru w'ino teritwari witwa Baraka. Amakuru rero aragaragaza ko banateye mu gice cy'ingenzi gikomeye cyane cya hano mu Minembwe, ndetse bateye baturutse ahitwa kwa Mulima. Ni nyuma y'uko bari bamaze gutera ahitwa kwa Mukoko bagahita banyarukira aha Nyaruhinga. Kugeza ubu rero impande zombi zikomeje guhangana, ndetse hari kumvikana intwaro zikaze ziri guturika mu buryo bukomeye cyane, kuko hafi y'ino centre ya Minembwe abaturage bahimutse. Navuga ko rero byateje umwuka mubi. Kimwe cyo rero amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi arizo ziyoboye ibi bitero. Ingabo z'u Burundi nizo zafashe iya mbere mu kugaba ibitero, kuko zabarizwaga ahitwa mu Bibogobogo. Ahangaha rero niho bari bafite ibirindiro bikaze, baje kubyimurira ahitwa kwa Nyaruhinga. Rero ni mu rwego rwo kugira ngo bisubize no centre ya Minembwe bayikure mu maboko ya M23 ndetse na Twirwaneho,
bayifashe muri Gashyantare uyu mwaka turimo, ndetse gusa biranavugwa ko M23 nayo yaba yatangiye operation ikomeye cyane yo gufata teritwari ya Uvira, kuko niho hari guturuka ubugambanyi bukomeye ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi. Magingo ngaya rero u Burundi buri kohereza abasirikare benshi ahitwa Kavimvira, aha ni ku mupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Aha Kavimvira rero niho hari no gutegurirwa abasirikare benshi ngo bazagaba ibitero bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira, mu gihe umutwe wa M23 waba winjiye muri ino teritwari. Navuga ko iyi teritwari ihatse byinshi mu mirwano yose ishobora kubura muri bino bice mu minsi iri imbere. Bigaragara rero Kongo ikomeje kwiyubaka kuko mbona izi burende zishobora kuba zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, zifite icyitwa system yo kugenzura ibisasu, indege zidafite abapilote ndetse na za misile cyangwa intwaro nini. Izi burende zirazikontorora. Yego. Zifite kandi icyitwa system yo kwirwanaho. Yego. Izi burende zishobora kurwana ku bisasu biri guturuka hirya no hino, ndetse zifite n'imbaraga zo kubuza ibi bisasu kuba nyine byagaba aho ziri. Yego. Hari n'ikoranabuhanga rero rya GPS izi burende zifite, ni ukugenzura neza inzira bari kugendamo mu rugamba cyangwa aho bari kunyura. Izi burende kandi zifite uburyo bwo kugenda mu buryo nyine bwihariye. Izi burende zifite ibikoresho byo mu bwoko bwa Caterpillar truck. Ubu buryo rero ngo butuma zigenda ku butaka bw'ibyondo, ibitaka byoroshye cyangwa imisozi miremire ihanamye, aho imodoka zindi zananiwe izi burende zirahaterera. Nuko zitoroshye. Ibi byose rero nibyo bikubiye muri izi burende mu buryo bukomeye cyane ngo zije guhangana n'umutwe wa M23. Yego. Ikibazo no kwibaza FARDC izazikoresha iki? Irazibasha kuzikoresha. Nanone yakiriye ingemu cyane. Yakiriye ingemu kabisa. Izi ngizi ntibigutangaza inazifatiye Uvira. Ntabwo bitungurana cyane. Niyo hari iziri kinduse ubwo babirigi bazazikoresha se? Biragoye. Urumva? Ntabwo ibintu byoroshye hariya muri Burasirazuba bwa Kongo. Intambara zifatira Uvira cyangwa Warikare. Yego. Hanyuma rero nk'uko bigaragara aha ngaha, nyemerera twinjire noneho muri aya makuru. Yego. Hari ibyitezwe ariko abantu benshi icyizere n'igice bijyanye n'uko byagiye bizamba kenshi. Ibiganiro ko ibiganiro bya Washington bishobora kuza gusiga ntacyo bitanze nk'uko byagenze mu Rwanda ndetse na Doha. Ariko ese ubundi hari icyizere ko hari abantu bagira icyizere byibuze ku masezerano y'amahoro ategerejwe hano hagati y'u Rwanda na Kongo? Aya masezerano ku itariki 27 nibwo abaminisitiri bazahura. Ibi biganiro mbona bishobora kuba bizapfuba cyangwa ntibigerwe ku ntego yabyo. Kuko magingo ngaya ba minisitiri ubwabo hari ibyo batumvikanaho. Therese Kayikwamba afite ibyo avuga, Nduhungira afite ibyo avuga, ariko abatekinisiye b'u Rwanda na Kongo bo bari bemeranyije kuri aya masezerano, barabyemeza. Hasigaye ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nabo babyemeza bakabihuriraho, ubundi bakabitegura bakabishyikiriza i Washington igahita itumiza ba perezida b'ibihugu bombi, ubundi bagashyiraho umukono wa nyuma kuri aya masezerano. Ku rwego rwa ba minisitiri niho mbona aya masezerano ashobora kuzagoranira. Niho bishobora kuzagoranira. Mu by'ukuri rero abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko kuba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ari intambwe ya mbere itanga icyizere ku kubona umuti w'ibibazo bimaze igihe hagati y'ibihugu byombi, ubwo babona ko nta gikoma mu nkokora iyi gahunda izagerwaho. Noneho rero mu ijoro ryo ku 18 Kamena 2025 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze itangazo rivuga ko inzobere z'u Rwanda n'iza Kongo zamaze iminsi mu biganiro ku bikubiye mu masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Iri tangazo Bwana Jarimura ryagaragaje zimwe mu ngingo zikubiye muri aya masezerano, nko kuba ibihugu byombi byaremeranyijwe kubaha ubusugire bwa buri kimwe ndetse no gufatanya kurandura imitwe yitwaje intwaro.
yego. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bumaze igihe mu mikoranire n'umutwe wa FDLR uhungabanya u Rwanda, unagizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ndetse bakaba barasabwe kenshi guhagarika imikoranire nawo, dore ko rero ari nawo muzi w'ibibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubwo rero aya masezerano y'amahoro ategerejwe gushyirwaho umukono ku rwego rw'abaminisitiri, azaba mu cyumweru gitaha tariki 27 Kamena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya Washington, azakurikirwa n'ubundi n'ibiganiro bizahuza abakuru b'ibihugu byombi. Maître Gasominari Jean Baptiste yabivuze avuga ko isinywa ry'aya masezerano bitanga icyizere, kuko habayeho imishyikirano hagati y'ibihugu byombi baganira ku bibazo biri hagati yabyo, noneho urwego rw'impuguke z'ibyo bihugu rwashoboye kwiga ku masezerano azashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'abakuru b'ibihugu. Twavuga ko ari intambwe ya mbere, kuko impuguke z'ibihugu byombi zashoboye kumvikana ku bizashyirwaho umukono. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwakunze kugaragaza ko budafite ubushake bwa politiki mu gushaka umuti binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse imyanzuro yagiye ifatwa kenshi bukagenda buyirengaho bugashyira imbere inzira z'intambara. Gasominari rero avuga ko nubwo Kongo yakunze kwitwara muri buriya buryo, ariko ibi byagezweho ari intambwe, kuko rwose nibaza gusanga amahoro afitiye akamaro kurusha intambara, bagasanga bashobora kurangiza intambara biciye mu biganiro, kandi intambara zose zo ku isi zijya zirangira uku, biciye ku meza y'ibiganiro. Ubwo ibiganiro byatangiye rero, reka twitege yuko hazaboneka n'igisubizo cyava i Doha, cyava i Washington. Ati rwose aho cyava hose, icy'ingenzi abaturage bakeneye kubona amahoro, bakeneye kuba mu mahoro, icy'ingenzi bakeneye ni uko haba umutekano. Maître Aloyizi Mutsabingwa we avuga ko amasezerano ubwayo adashobora kuzarangiza ibibazo, ahubwo ko igikenewe kurusha ibindi ari ubushake bwa politiki, ku buryo niyo hasinywa ayo masezerano ariko hatari ubwo bushake ngo nta muti waboneka. Ati igisubizo ku kibazo ni icyitwa amahoro. Kugira ngo amahoro aboneke ni ubushake bugomba kubanza. Ati hari inyandiko mu by'ukuri hari n'inyandiko zikunda gusinywa. Ati hari izasinywe nyinshi imyaka myinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo zatanze amahoro, kuko abazisinya iyo badafite ubushake bwo kugarura amahoro zihinduka inyandiko gusa. Icyakora abasesenguzi rero bavuga ko kuba ibiganiro byarinjiriwemo n'abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, Yego. nabyo ngo bishobora kugira uburemere mu gushaka umuti w'ibi bibazo. Birumvikana cyane, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yego. zizi neza iki kibazo, kandi bazi neza uburyo cyanakemuka, barabizi neza, ahubwo bakabura impamvu yatuma bigera ku ntego yabyo nk'uko byitezwe. Yego. Kuko hazamo ikijyanye no kuba Kinshasa itubahiriza ibyo isabwa, hakazamo no kuba u Rwanda rugaragaza ko rubeshyerwa, hakazamo no kuba nyine ibi biganiro n'ubundi ubwabyo nabyo bitarahabwa umurongo ufatika wo kuba byatanga umusaruro. Kuko magingo ngaya imishinga u Rwanda na Kongo bifitanye twagiye tuyigarukaho mu minsi ishize. Yego. Ni imishinga myinshi, ku buryo aya masezerano abaye yashyizweho umukono bishobora kuzagira ingaruka nziza. Yego. Cyangwa bishobora kuzagirira akamaro ibihugu byombi. Yego. Hanyuma ikindi twagarukaho ni uko Yego. Kinshasa irabizi yareze u Rwanda mu rukiko nyafurika, ariko uru rukiko rwo ntabwo rwari rwagatangaje niba rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza Kongo yareze u Rwanda. Noneho umwanditsi w'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage AFCHPR yohereje ibaruwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda abamenyesha ko icyemezo cy'ububasha bwarwo, urumva, no kwemerwa mu rubanza rw'ibihugu byombi giteganijwe ku itariki ya 26 Kamena. Ubwo bategereze niba
bategereze kuko nibwo yego kuko nibwo nyine bizakorwa kuko magingo aya ngaya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gushotorana ubushotoranyi bukomeye, harimo rero no kuvuga ngo harimo ubusahuzi n'ubwicanyi bwakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Uru rubanza rero rwakiriwe muri Gashyantare uyu mwaka ushize i Arusha muri Tanzania, mwaka wa 2024. Yego, niba rero y'urukiko igira iti Jerefie arabamenyesha ko urubanza rwavuzwe haruguru urukiko ruzatanga icyemezo cyo kubasha no kwemererwa, ruzatanga icyemezo ku bubasha ndetse no kwemerwa mu ruhame tariki ya 26 Kamena 2025 guhera saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Arusha muri Tanzania GMT+3 ku cyicaro cyarwo Arusha muri Repubulika muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ubwo rero ngo nyuma yo guhangana hagati y'impande zombi ku itariki 12 na 13 Gashyantare imbere y'urukiko ku bijyanye n'ububasha bw'urukiko bwo kuburanisha uru rubanza, ACHPR yafashe iki cyemezo ijya kugisuzuma iya Kinshasa na Kigali iminsi 8 uhereye kuri aya matariki kugira ngo batange ikirego cyabo ndetse n'andi makuru yose afatika mbere yo gufata icyemezo ku bubasha bwarwo. Magingo yanga rero mu gihe ikiburanisha aba banyamategeko abanyamategeko bo mu Rwanda kimwe no ku munsi wa mbere batanze ingingo zerekana impamvu iki kirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiriye kwakirwa, bagaragaza ko kuregwa na kuregerwa SHPR ngo bitaragera, yego, bitewe n'uko rero ngo izi nzira zitangwa n'inzego z'akarere ndetse n'amahanga zitarangiye gukoreshwa. Kigali yavuze ko iki cyifuzo cya Kongo gishingiye ahanini ku makuru yatanzwe mu binyamakuru, bityo bikaba byatesha agaciro kwizerwa ku bwunganizi bw'u Rwanda. Ubwunganizi bw'u Rwanda rero bwanasabye ko uru rukiko ruhagarika imirimo mu gihe hagitegerejwe icyemezo cy'urukiko rw'ubutabera rwa EAC mu rundi rubanza rwahuje ibihugu byombi. Yego, nk'uko bigaragara rero uruhande rwa Kongo rwo ruvuga ko rwose rwashingiye ku bimenyetso by'ibyaha byakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abunganizi rero ba Kongo kandi babajije ACHPR ishusho yatanga iramutse itangaje ko idafite ububasha. Ubwo rero turategereje ngo turebe, urumva urukiko nyafurika niba rugiye gutangaza niba rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza Kongo yareze mu Rwanda, hazitakurikiraho iki? Ese ruzatangaza ko rubufite cyangwa rutabufite? Turanga tuzababwire uko ibintu bizaba bimeze. Yego, ku kibuga cy'imirwano twinjireyo ko turebe uko bihagaze. Naho mu Bijombo duhereyo, ahitwa mu Bijombo haravugwa icyitwa urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Ni amakuru aturuka ku ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa imirwano ikomeye cyane yari irimo kumvikanamo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Ni amakuru avuga ko rero ahabereye imirwano ari mu Bijabo centre, ahazwi nk'icyicaro gikuru cya groupement ya Bijombo. Aha kandi naho hari ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ku mugoroba w'ejo nibwo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane zumvikanaga muri ibi bice, gusa byumvikanye umwanya muto bwana Fagi. Ni amakuru aturuka rero hano mu Bijombo avuga ko FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo bateye iki gice baraharasa mu buryo bukomeye cyane. Hari n'amakuru avuga ko twirwaneho ngo yaba yabanje kugaba ibitero, ariko aya makuru nta gihamya afite, ashobora kuba yatangajwe n'umupropagandiste. Rero biravugwa ko kugeza ubu ngubu aka gace kongeye kugarukamo ituze. Ku rundi ruhande biranavugwa ko FARDC ngo yaba yikanze yonyine ari kurasagura amasasu, ariko kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana urusaku rw'imbunda rwagiye rwumvikana hano, abagiye batangiza ibitero. Rero birazwi ko FARDC cyangwa n'abazalendo bajya bikanga bakarasa amasasu menshi yo gupfusha ubusa, yewe hakaba n'ubwo bokesha ijisho ry'ubarasa. Urumva rero magingo yanga ibi bitero
biri mu rwego rwo kugira ngo bambure M23 ahitwa ku Ndondo ya Bijombo. Kuva rero iyi ntambara yakaduka imaze igihe cy'imyaka 8 ibera mu misozi y'Umurenge miremire nyine magingo aya twirwanaho na M23 nibo bafite iki gice n'ubundi. Aha ni hafi yo mu ahangaha Mutarama yaretse ngo hari n'ubwo bakesha ijoro ryose barasagura amasasu adafite impamvu, bagakesha bugacya. yego hari n'ubwo rwose bokesha ijoro ryose. Yego, hanyuma mu Minembwe naho haravuga igitero cyerekeje mu Minembwe ngo gikomeye cyane, tubwire. Mu Minembwe hano magingo yanga hakunze kugenda hagaragara ibitero bikomeye kugeza nubwo FARDC yagiye iturutse indege za Kisangani, twagiye tubigarukaho. Rero aha haravuga ibitero naho magingo yanga rero amakuru aturuka hano mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi aravuga ko abahateye baturutse mu misozi yo kwa Mulima, ni muri teritwari ya Fizi hari kugenzurwa n'ingabo za leta. Bikubiye rero mu butumwa bwa bugufi bwanditswe n'abaturage batangariza ibinyamakuru bitandukanye. Nk'uko rero hano mu Minembwe ni kimwe mu gice cyangwa n'imwe muri komine ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo irebwa n'ihuriro rya cyangwa iri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho. Iyi Twirwaneho rero na M23 bafashe igice tariki ya 21 Gashyantare 2025 hari nyuma y'uko General Rukundo Michel uzwi ku izina rya Makanika yaramaze iminsi atabarutse nyuma yo kugabwaho igitero cya drone y'ingabo za leta ya Congo FARDC. Uyu ko General Makanika niwe wahoze ari umuyobozi wa Twirwaneho kuva muri 2019 kugeza atabarutse muri 2025. Kuri ubu umutwe wa Twirwaneho uyobowe na Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'Intare Batinya. Charles Sematama kabisa. Yego, ubutumwa bugufi rero twagiye twakira nuko kuva mu gitondo cyo ku wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 nibwo umwanzi cyangwa aduyi yaturutse ahitwa kwa Mulima agiye gutera mu nkengero za hano centre ya Minembwe. Ahitwa Mukoko naho ngo hagiye hagaragara ibintu bikomeye kuko aka gace ka Mukoko ni agace gaherereye mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe. Hakaba kandi hari ingabo nyinshi za M23 ndetse n'ibitero bije bikurikira iby'ingabo za leta bagabye mu munsi yashize ahitwa Rugezi n'ahitwa Nyaruhinga. Nyamara bose FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo basubijwe inyuma na M23 na Twirwaneho. Hari n'amakuru avuga ko rero ngo bafashe ngo bamaze gukoranya ibindi bitero biremereye cyane ndetse ubwo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice bya hano mu Minembwe. Ibi rero n'ubundi biragenda bishimangirwa nuko M23 nayo imaze iminsi ivuga ko ishaka gufata teritwari ya Uvira. Rero mbona ingabo z'u Burundi zasaze zivuga ko zishaka noneho kugaba ibitero nazo zikisubiza Minembwe ngo bikaba kimwe kimwe. Amakuru avuga ku musirikare wishwe n'abagenzi be azira ubwoko bwe wayamenye. Uvira? Yego, ni umusuriyetona yitwa Innocent Muhuza wo mu bwoko bw'abanyamurenge wari umwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Basanze aho yiciwe mu bice byo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Yishwe na bagenzi be azira ubwoko bwe, azira ko ari umunyamurenge nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Ni amakuru akubiye mu butumwa bw'amajwi aho ahamya ko rwose Muhuza wari umusirikare wa FARDC yishwe atemaguwe n'abandi basirikare nyuma y'uko babanje kumwita umunyarwanda. Ubutumwa bw'amajwi buvuga aya makuru bugira buti Muhuza baramwishe. Igitangaje Muhuza baramwishe. Igitangaje baramutemaguye nka kurya batemagura igitoki, barimo bamwita umunyarwanda. Ni ubutumwa buvuga ko uyu musirikare wa FARDC wo mu bwoko bw'abanyamurenge yiciwe i Luvungi mu gace gaherereye mu kibaya cya Rusizi ho muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ati twasanze aho bamutemaguriye hano i Luvungi mu kibaya cya Rusizi, bamwishe ku cyumweru ariko twatoye umurambo we ku wa kabiri. Uyu musirikare wishwe rero na bagenzi be azira ubwoko bwe ko ari umunyamurenge ni mwene Burayi, ni wo mu nzu y'abasinzira b'abayira, ubwo ni bwo bwoko avukamo.
ngo yari asanzwe akorera i Ruvungi, akaba yarabarizwaga muri batayo ya cadre. Si ubwa mbere abanyamurenge bari mu gisirikare cya Kongo bicwa bazira inkomoko yabo, kuko ibyo byatangiye kuva mu mwaka w'1998 ubwo Kinshasa hicirwaga abasirikare barenga 100. Ibyo byagiye bigaragara rero na nyuma yaho, ndetse ubu muri iyi myaka ya vuba rwose byongeye gufata indi ntera. Benshi muri abo bicishijwe imihoro, abandi bagatwikwa, ndetse abandi bagahambwa babona. Byagaragaye Ifizi, Kamituga, Salamabila ndetse n'ahandi henshi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo tukivuga ku byabaye kuri uyu munyamurenge, urumva ibintu biba byabaye ibintu bibabaje cyane ariko biteye agahinda cyane. Ariko Uvira n'ubundi ntabwo byabura ibyo bintu, kuko ni imwe muri teritwari zikomeye, kuko niwo mujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Rero nawo kuba uvugwa ko ugiye gufatwa, ibyo ntabwo byabura kumvikana. N'ubundi ni umujyi ukomeye cyane, kandi hagomba kubamo ikikango gikomeye. Katogota se ho wamenye ibyaho? Katogota ngo iki? Katogota wamenye ibyaho? Kubanza bitoroshye. Mu Bibogobogo se wamenye ibyaho? Reka Katogota ngari gutegurwa mu operation akomeye. Aha Katogota ibintu ntabwo byoroshye naho. Hari amakuru noneho aturuka mu Bibogobogo, yego, avuga ku ngabo z'u Burundi, abasirikare basaga 300 b'u Burundi baherutse kugera ahangaha. Ni abasirikare batari kuvugwaho rumwe, bahageze ku wa gatatu. Urumva bakiriwe hano mu Bibogobogo, igice kibarizwa muri teritwari ya Fizi. Biravugwa ko urumva aba basirikare b'u Burundi basanzwe bakorana bya hafi n'ingabo za Kongo kuva mu mpera za 2022 mu rugamba barimo barwanya M23. Urumva ibyabo ngo ni akamaramaza. Reka urumva biragaragara ko izi ngabo zitazanywe n'amahoro, zije kugaba ibitero. Ni ibitero nta kindi, kuko bimaze iminsi abantu bahariya Bibogobogo ngo ntago bazi icyatumye aba Barundi ntago bazi misiyo y'aba Barundi hano. Wazo Abarundi baturutse ngo baturutse hitwa Ibaraka. Yego, muri Fizi. Yego. Urumva bahitiye hano za Magunga. Ngo nyuma baje koherezwa mu birindiro by'abahoze muri bino bice. Urumva ngo ni nko gusimbura abagenzi babo. Gusa mu bigaragara bari kugerageza ngo guca inzira zerekeza mu mujyi wa Uvira. Urumva biragaragara ko bari kwitegura ama operation. Noneho barashaka kubuza M23 natwirwaniye gufata Bibogobogo. Urumva yego, kuko ntago barayifata, kuko gufata Bibogobogo byafasha ku buryo bukomeye, byatuma rwose M23 igira amahirwe menshi yo kwigarurira Baraka. Murwa mukuru wa Fizi. Bitayiruhije. Rero aba Barundi bari kwirundayo kugira ngo baburizemo umugambi wa M23 wo gufata Bibogobogo, kuko ngo twirwana na M23 bari kure cyane. Urumva kuko igice bagenzura cya Minembwe giherereye mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 75 na 4 gutyo uvuye ha mu Bibogobogo. Urumva ko baracyari kure, kuko Bibogobogo biravuga ko ngo ingabo z'u Burundi zihari gusa, kuko hari na FDLR, FARDC n'abazarendo bose barahari, ndetse ngo bari kwideployinga y'aba Barundi n'ibikoresho byinshi. Bagiye ngo bafite amakuru ko M23 ifite umugambi wo kwerekezayo kugira ngo ibohore Bibogobogo. Yego, niko amakuru avuga. Hanyuma muri tugaruke hano muri Kivu y'Amajyaruguru, turebera hamwe amakuru aturuka i Goma, hariya mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru rwose atugeraho, kandi navuga ko ntabwo ari meza.
urumva umujyi wa Goma. yego hano i Goma icyo uzi giherutse kubayo ni iki? Baba babibuka rwose giherutse kuba mu mujyi wa Goma uvuga uti giteye agahinda ni iki? Ni igitero aba FDLR baherutse kugaba, bakigaba mu bice bitandukanye bya hano mu mujyi muri wa komine Goma. Karisimbi. Hari inkuru ivuga ko mu mujyi wa Goma igipolisi cy'u Rwanda cyatabaye ngo cyafashije kuzimya inkongi yakongoye inzu zisaga 20 byabaye tariki 19. Abaturage rwose bakomeye amashyi ndetse bakoma n'akaruru k'ibyishimo ubwo babonaga imodoka ya kizimyamwoto y'igipolisi cy'u Rwanda iturutse mu gace ka Kahembe ije kuzimya inkongi y'umuriro yasenye inzu nyinshi hano muri uyu mujyi. Bivuga ko inzu zisaga 20 bwarasanze imfura ngo zahiye zigakongoka nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 19 ku muhanda wa Rucuru mu gace ka Kahembe komine Karisimbi mu mujyi wa Goma, nk'uko byatangajwe na Ibrahim Kabikire Maguru n'umuyobozi w'ako gace ngo umuriro urumva ko rwose ngo umuriro w'amashanyarazi ni wo wateje inkongi y'umuriro bituma ingo nyinshi zifatwa zirashya nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Uyu muyobozi rero wabikomojeho yagize ati benshi mu baturage batuye muri Avenue Rucuru mu gace ka Kahembe baraye hanze nyuma y'umuriro wibasiye amazu yabo. Inkongi y'umuriro yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Twishimiye ko amakamyo yo kurwanya inkongi y'umuriro yatabaye kuko iyo bataza ibyangiritse byari kuba bikomeye kurushaho. Kugeza ubu rero amazu agera kuri 20 yamaze gukongoka. Inkuru kandi ivuga ko nta buzima bw'umuntu n'umwe bwahagendeye. Cyakora uyu muyobozi wo mu nzego z'ibanze arasaba abantu bafite ubushake gutabara imiryango yibasiwe. Magingo aya ngaya rero hari n'andi makuru ari kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyekongo bagera kuri 1 miliyoni ati ni impunzi. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 isi yose nibwo yafatanyije mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi, akaba ari nawo munsi washyizweho na Loni mu rwego rwo kuzirikana ubuzima bw'uburenganzira bw'abakuwe mu byabo n'intambara, ihohoterwa cyangwa izindi mpamvu zishingiye ku makimbirane. Yego hanyuma ni umunsi mpuzamahanga mu by'ukuri nk'uko bigaragara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite umubare munini w'abaturage bagizwe impunzi n'ibibazo bitandukanye by'umwihariko intambara z'amoko ku mitwe yitwaje intwaro muri iki gihugu. Yego ni imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rigaragaza ko rero abarenga 1 miliyoni aribo bamaze guhunga mu bihugu bitandukanye by'akarere ndetse no hanze ya Afurika kubera ibibazo by'umutekano muke n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo rero ari igihugu gifite impunzi nyinshi zinyanyagiye hirya no hino, nyamara Kongo nayo ifite impunzi icumbikiye z'ibindi bihugu zirenga 500,000 zaturutse mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Central Africa ndetse n'ahandi. Ku ruhande rero rw'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kubera ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse n'iya Kongo na HCR bagamije kurebera hamwe uburyo impunzi zava cyangwa zinjira mu bihugu byombi zashobora gusubizwa mu bihugu byazo mu buryo butekanye. Uhagarariye by'agateganyo HCR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Pierre Atsom yatangaje ko guverinoma ya Kongo yasabye ko haba indi nama ya komisiyo ihuriweho ipanze neza, ati kazabera i Geneve cyangwa i Addis Ababa bitewe n'uko imyiteguro izagenda. Mu gihe rero ibiganiro byasubiza impunzi mu bihugu byazo bikomeje rero biracyakomeje. HCR yo iravuga ko kuri 25 aribwo ngo abantu 177 bakomoka muri Kongo bari mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Namibia, Burundi bamaze gusubizwa mu iwabo mu bufatanye na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR. Mu rundi ruhande hari n'impunzi
zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashubijwe mu bihugu byabo, abarimo Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo bari barahungiye mu bice bitandukanye basaga ibihumbi 4 bakaba bamaze gusubizwa mu byabo. Uwitwa Pierre Atchom avuga ko ibikorwa bikomeje kandi HCR ifatanyije n'inzego z'umutekano n'iza leta kugira ngo ibyo bikorwa bibe mu mucyo ndetse no kubaha uburenganzira bw'impunzi. Yemeza ko rero urugendo rukiri rurerure ariko ngo hari intambwe imaze guterwa. Uyu munsi rero ni umwanya wo kuzirikana akababaro k'impunzi ariko kandi dushimangira umuhate wo gushaka ibisubizo birambye bigamije gushaka amahoro n'ubwumvikane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bityo ntihagire abantu bakomeza kwitwa impunzi muri aka karere. Mutarama hano mpaye amakuru nkeka ko ashobora kuza kuba ari amakuru akomeye cyane, nayampa ku buryo burambuye tuze kuba tuyakomozaho cyangwa se tuyagarukaho. Gusa mu bigaragara igisirikare cya Kongo hari umuvuno mushya kize ushobora gusiga rwose ibintu bitunguranye bikomeye. Yego, mbona ibintu byanakomeye kuko Kinshasa yakaniye rwose nyuma yo kwakira izi ntwaro, iravuga ko igiye kwivuna umwanzi. Hanyuma nyemerera noneho turebere hamwe Ingabire Victoire Umuhoza. Urumva ku munsi w'ejo yarafunzwe, yarafunzwe hanyuma ariko amara gufungwa. Ni inkuru twanagarutseho, nibwo RIB yamutaye muri yombi ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Itabwa muri yombi rye ryaje rikurikiye ibyavugiye mu rukiko rukuru ku wa 4. Reka rero tubabwire ibyo bakwiye kumenya ku iperereza ryatangiye gukorwa kuri uyu Ingabire Victoire. Ubwo rwasomaga icyemezo ku ya 19 Kamena 2025 rwategetse ko, ngo ndavuga urukiko, urumva, ubwo rwasomaga icyemezo kuri wa 19 Kamena 2025 rwategetse ko iperereza kuri we ritangira ku ya 20 Kamena 2025. Mu rukiko havuzwe ko agomba gukorwaho iperereza ku byaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko ndetse no kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ingabire yakozweho iperereza nyuma y'uko abantu 9 barimo umunyamakuru wa Umubavu TV n'ikinyamakuru cya Umubavu Nsengimana Theoneste bari kuburanishwa bakunze kumugarukaho cyane mu rubanza. Abaregwa bose rero bafashwe mu mwaka wa 2021 baregwa ibyaha bifitanye isano n'amahugurwa. Ubushinjacyaha buvuga ko rwose yitabiriwe n'abari abayoboke b'ishyaka rya Dalpha Umurinzi bagamije kwigira hamwe amayeri bazakoresha mu guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Ubushinjacyaha bwerekana ko abari mu nama bahurije ku mugambi wo guhirika ubutegetsi bahugurwa ku buryo butandukanye ngo bashobora kwifashisha muri uwo mugambi. Ngo ni amahugurwa bahabwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunyaserbia witwa ngo ni Sorja Popovic. Icyo gitabo kirimo amayeri abifuza kurwanya ubutegetsi biyambaza bitabaye ngombwa gufata intwaro. Ku meza y'ibiganiro rero by'abo bayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda ryobowe na Ingabire Victoire harimo ingingo zirimo kuririra ku bibazo bishingiye ku misoro y'ubutaka, ibibazo by'abamotari, ibibazo bya Kangondo n'ibindi bashoboraga kuririraho bigaragambya. Mu gucura umugambi ngo bigishwaga uburyo bwo gukemura ibibazo nka operasiyo Shirubwoba udahungetwa, ni operasiyo yitwa ngo ni Shirubwoba udahungetwa, nka data umutara mu buryo byanditse ahangaha. Urumva ngo mu gucura uwo mugambi
ngo bigishwaga uburyo bwo gukemura ibibazo nka operation shira ubwoba udahungetwa ugahungeta nka data, serwakira ndetse n'iyiswe sondage. Kuri operation shira ubwoba udahungetwa ugahungeta, abaregwa basobanura ko ababahuguraga ngo babasabaga gutinyuka bakavuga ibibazo baba bafite, bagatanga ibitekerezo by'uko byakagombye gukorwa. Kuri serwakira rero n'iyiswe sondage ngo byari bigamije gutanga ibitekerezo no gukoresha abandi baturage babazwa ibibazo baba bafite n'uburyo bumva bikwiye gukemurwa n'ibindi. Rero reka turebere hamwe uburyo umugambi wabapfubanye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko abaregwa bari bacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi, ari nayo mpamvu rwose ayo mahugurwa yari yateguwe hagamijwe kungura ubumenyi abazawugiramo uruhare. Yego, nabonye bagaragaje ko rero uyu mugambi wabo wo gutangira ibikorwa byo kwigaragambya wari gushyigikirwa mu bikorwa byo ku ya 14 Ukwakira 2021, ari nabwo bizihizaga umunsi bitiriye Ingabire Victoire wa Ingabire Day. Umwe rero mu bari muri aya mahugurwa witwa Nzabandora Boniface niwe watanze ubuhamya, atanga amakuru ko ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yashimangiye ko abitabiriye aya mahugurwa bari bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi. Avuga ko rero yayitabiriye ariko abonye umugambi bari guteganya aba barimo rero na Ingabire Victoire yumva ko ngo bafite imigambi mibisha ku gihugu. Rero amahugurwa yateguwe na Darpha Umurinzi. Ni amahugurwa abatangabuhamya bavuga ko yateguwe na Darpha Umurinzi. Urumva rero umutangabuhamya wavuze ko rwose ngo yagiye yazi ko ari amahugurwa y'Icyongereza kuko ngo yari yarayasabye Ingabire, ariko aza gutungurwa no gusanga aragamije guhirika ubutegetsi. Mbega ni byinshi byagiye bigarukaho kuko abiregura bose bavuga ko uwari umuhuzabikorwa w'uwo mugambi ari Sibomana Sylvain, ngo yabereye ku ikoranabuhanga, ariko ngo abayitabiriye bose bakoresha andi mazina atandukanye n'ayo bitwa mu guhisha imyirondoro yabo hagamijwe kurinda ubuzima bwite bwabo no kwirinda kugirirwa nabi. Yego, rero buri munsi w'amahugurwa abayitabiriye bohererezwaga ibihumbi 10 boherezwaga na Sibomana kugira ngo bagure interinete mu gihe cy'iminsi 4. Yego, ubushinjacyaha rero bwagaragarije urukiko ibimenyetso birimo n'amajwi yafashwe ubwo bari muri aya mahugurwa ndetse yumviswe no mu rukiko. Abavugwa rero baragaruka ku migambi itandukanye bari bafite, irimo kugumura abaturage no kubangisha ubutegetsi binyuze mu kumvisha abazunguzayi ko uburenganzira bwabo butubahirizwa, no kuganiriza abaturage bimuwe ahantu hatandukanye nka Kangondo, babwirwa ko ibyo bakorewe ari ukubambura uburenganzira kuri gakondo yabo. Ndetse hari kandi gushaka imyambaro no guhimba indirimbo bigamije kwigumura ku butegetsi buriho no kumvisha ishyaka rya FPR riri ku butegetsi binyuze mu mucyo, bise operasiyo Serwakira ndetse n'ibindi. Mu kwiregura rero abaregwa bakunze kuvuga ko Sibomana ari we wabatumiye muri iyo nama, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yatumijwe na Sibomana n'uwitwa Asumuta ariko bigizwemo uruhare na Ingabire. Bwavuze ko rero Ingabire yahuje abo bombi mu gutegura uwo mugambi. Mu rukiko Ingabire we yireguye avuga ko yabahuje ubwo Sibomana yavugaga ko arwaye amenyo, undi akamwizeza ko azamuha ubufasha, nubwo ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi. Ubushinjacyaha bwo bugaragaza ko bahujwe n'uwo mugambi ndetse hari n'amafaranga Ingabire yahaga Sibomana ari nayo yagurwagamo interineti yifashishwaga n'abahugurwa. Hanyuma bugaragaza ko ibyakorwaga byose byabaga bizwi na Ingabire ndetse
yanabikurikiraniraga hafi rwose. Birumvikana cyane gukurikirana byinshi ibya Ingabire Victoire. yego. I Nyagatare ingabo za Uganda ziyobowe na Major General Muhanguzi zasuye ingoro ndangamateka yo kubohora igihugu. Ni intumwa zaturutse mu gisirikare cya Uganda UPDF ziyobowe na Major General Paul Muhanguzi na komanda wa diviziyo ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka mu Rwanda mu nama y'abayobozi b'ingabo zikorera hafi y'umupaka yabereye i Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Baboneyeho rero umwanya wo gusura ingoro ndangamateka yo kubohora igihugu ku Murindi mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Izi ntumwa zabonye rero cyangwa zabonye ibisobanuro birambuye ku migendekere y'urugamba rwo kubohora igihugu rwarangije Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Ikiganiro rero cyatanzwe kibanze ku ruhare rw'umuryango wa RPF n'ingabo zawo Rwanda Patriotic Army RPA mu rugamba rwo kwibohora ku ya mbere Ukwakira 1990 kugeza ku ya 4 Nyakanga 1994. Ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Uganda UPDF ziri mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba kuva ku 18 kugeza ku ya 20 Kamena 2025 mu nama ya gatanu y'abayobozi b'ingabo zikorera hafi y'umupaka uhuza ibihugu byombi. Intego y'iyi nama no gusuzuma uko umutekano uhagaze no gukemura ibibazo bibangamiye imipaka no gushimangira umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Iyi nama y'iminsi 3 yanahuje abayobozi n'abakozi b'imitwe y'ingabo za RDF zikorera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bayobowe na Brigadier General Pascal Muhizi, komanda wa diviziyo ya gatanu ya RDF na bagenzi be bo muri diviziyo ya kabiri y'ingabo za UPDF Uganda ziyobowe na Major General Paul Muhanguzi hariya i Nyagatare. Yes, ngayo nguko rero reka tubashimire cyane. Gushimira cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Wakoze cyane nawe Bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.